yetti Allah subhanahu wa ta'ala kono Allah mo tawi imo fodde e yettede mo hande yettude imo waɗi ko o yettire ɓe yetta Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi no jeeya e sifaaji makko wongol yaafotoɗo wonande suɓe ruttifaade makko kono Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi ko jaɓanoowo neɗɗo tuubuɗo kala noone no bakkatuuji makko ɗin mawniri o wattita bonɗi makko ɗin moƴƴi e seedo alaa reweteeɗo e goonga so wona Allah subhanahu wa ta'ala gooto kala ko neɗɗo rewi ko wona Allah ko meere en seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaaɗo makko ko nulaaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen den toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juulo e nelaaɗo e ɓeynguure maɓɓe nden e sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe haa ñandorngal dari ɓaawa ɗum kono yo yimɓe e yamira hoore on yamira on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala tawno hulgol Allah ko ɗum ɗo waɗi neɗɗo on tawa yo won julɗo hulgol Allah ko ɗum ɗo wallata neɗɗo on accugol ko haɗa hulgol Allah ko ɗum ɗo wallata neɗɗo yo waɗu ko wi'a yo waɗu kon nde Allah subhanahu wa ta'ala ruttoɗon faade e makko ruttande nde laaɓunde nde tawata ko ndeɗo woni ko ɗaɓɓiri en nde tawno oɗo neɗɗo e hoore ndiɗo leydi hunde wawatamo dandude si wona so tuubi o ruttike Allah subhanahu wa ta'ala oɗo zamanu mo wuruɗen e muɗum e oɗo yaasi mo wonɗen e jindude e muɗum e ɗan ɗo gurdanɗa wuruɗen e noone muɗum si tawi neɗɗo o tuubaɗo rutti Allah subhanahu wa ta'ala sikke ala ko perdowo nde tawno hande e yaasi mo wonɗe o a udditata yiisere ma so wona a yi'ey ko harmi a jentata ko nowru ma sina nana ko harmi a naɓata junngo ma sina foffoto ko harmi nokkeeli ɗin fof alaa ka yahata hannde sina tawa ko faljereeji bal hay wi'eteeɓe ɓen no rewde Allah subhanahu wa ta'ala wiyaaɓe ɓe ko ɓe woni moƴƴuɓe ɓen ko ɓe woni wakkiliɓe ɓe tawata ɓeeɗo wakkilaare maɓɓe nden ko rewi ko Allah beleeɗe yimɓe ɓe tawi ko ni woni alhaali muɗum ɓeeɗo no haani ruttade Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴina fiyaake maɓɓe on si wonaa ɗum kala ko ɓe heɓi hara ko kamɓe woni sabu muɗum idan haani neɗɗo o ruttoy Allah subhanahu wa ta'ala sabu o anndini en dow kanko Allah o alaa haaju e lorrugol en o maraa haaju e lettugol en o maraa haaju e tampingol en si wonaa si en ronki ruttaade makko kanko subhanahu wa ta'ala o holli en kadi wondema ko wonɗen e hawrude mum e soñjaaji e tampereeji e lorraaji ɗum ɗo ko sabu bakkatuuji meɗen ɗin tawde kanko Allah ko o yurmeteeɗo mo faalaa e laɗɗinde o faalaaka e nanngitorde ɗi yawmal qiyama tawno hara yimɓe ɓen ko heesoraaɓe hekko wonno wonaa yimɓe juulooɓe Allah subhanahu wa ta'ala neminana ɓe ko neminana ɓe anna ɗo o ƴettaɓe yawmal qiyama hala ko ɓe perduɓe kono nde wonno o faalaaka perdinde julɓe ɓen e hillenaa golle moƴƴe ɗuuɗi wonaa bone o renta e muɗum sikke alaa jarraboyji ɗin ɗuuɗay soñjaaji ɗin ɗuuɗay fii yo yimɓe ɓen rutto e Allah subhanahu wa ta'ala fii wata ɓe perdu tawɓe ɓe ninsa sono ninsa nafata idan haray no haani neɗɗo o yo tuubo rutto e Allah subhanahu wa ta'ala tuubu buyemo tawata ko accugol yeddugol mo yaha faade ɗoftagol mo siwa ka dogi mo fotti fiiton aramoggo makko acca bakkatuuji ko woni e muɗum ko laɗɗino e majji sabu anndugol neɗɗo on ko e bonnere o woni o nenno accugol nden bonnere rutto e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon kadi ko bonnere nennugol ma tuubu buye on anndugol ma pellel ko wonɗa mum ko moƴƴa neeɓa e hoore ɗum ɗon nennoɗa accugol ɗum yaha faade ka moƴƴere konko nenniɗa ɗon ko bonnere ko waɗɗa ko ara ɗum ko bonnere nennugol tuubu buye on ko bonnere haɗa yimɓe tuubugol idan no haani neɗɗo yo rutti Allah subhanahu wa ta'ala ko alda e nettinaare o laɓɓino e bakkatuuji makko ɗin kodi neɗɗo si tuubi ruttike faade Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo no mari ko hollata wiigol tummi tuubi ka hunnduko wawata yonde tuubugol neɗɗo on ko eggugol makko e sifaaji bonɗi ɗin o yaha e sifaaji moƴƴi ɗin si neɗɗo o tuubi konnguɗi makko bonɗi ɗin o acceyɗi si neɗɗo on tuubi ndarɗe makko ɗen o surayɗe ko harmi si neɗɗo on tuubi nanɗe makko ɗen o accinane ko harmi si neɗɗo on tuubi o suɓay ko o wowla o suɓa ko o ñaama o suɓa mo o wonda tawi neɗɗo on tuubi o wawata wonde ko bonnere nde wonton ɓawde tuubi
idan so tawi neɗɗo on tuubi o lutti e bonnere nde o wondi e bonnoɓe han joni ko wiyata o tuubi kon ko sama kala wona gonga idan haray al tuubu biye on ko eggugol e sifaaji ñiñaaɗi ɗi yaafaade sifaaji yettini ɗin egga e sifaaji bonɗi ɗi yaa sifaaji moƴƴi ɗin tuube ruttoɗon faade Allah subhanahu wa ta'ala ɓoroɗon e bonnereeji ɗi wonɗon e muɗum ɗin nin son ko wanno ɗon kon ko feƴƴi sigon felli ton wondema o ruttata ko faade bonnere ko ɗum ɗo woni tuubu buye laaɓuɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala noddi yimɓe gonɗinɓe ɓen wona heefaraɓe Allah wiiɓe tuubu ley a yiyata e qur'ana ko Allah noddi heefaraɓe yoɓe tuubu keefeere on tuubu buye makko taw ko wongol julɗo taw so o woni julɗo non o tuuba haa ko neɗɗo o julɗo o wi'a yo tuubu Allah subhanahu wa ta'ala ko yimɓe gonɗinɓe ɓe noddi o wi ya ayyuha alladina amanu ko onon yo yimɓe gonɗinɓe tuubu ila llahi tawbatan nasuha tuube ruttoɗon faade Allah tuubu buye laaɓuɗo wata o wi Allah o waɗe ko watta taw wi Allah o acci ko accali idan tuube ruttoɗon Allah subhanahu wa ta'ala tuubu buye laaɓuɗo si o waɗi ɗum hino nafoore wodande on nde asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum go'o taw joomi moɗon montanay on boneji moɗon ɗin wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar o naada on aljannaji ɗi tawata no ila e sengole muɗum janti أيها المسلمون واعلموا أن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرر بروه قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أنا يجل بأن هري الله سبحانه وتعالى هم يتني إن أهدي سبو يرمي لمكو لن سبو مؤيغل مكو سبو تودي أو وني راتم تنغل إن ويتني إن أهدي وندما نقل جل فنر روح مكو أن هوتالي كدان مكو si o ninti ko o bonnuno kon o acci bonnere nde o wonno e muɗum nde o deesidi wondema o wattata so fewti Allah subhanahu wa ta'ala winni Allah camma Allah canemo idan kono noon si tawi neɗɗo on tuubani ha wonki makko kin hewti ka dande hande kadi tuubu boye jaɓataki Allah subhanahu wa ta'ala wi'en hande ɗo tuubu boye ko wodani ka Allah bi mana ko Allah jaɓanta tuubu boye ko ɓeeɗo gollirɓe bonnere nden majjere ɓe rutti ka ɓertadi ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanaɓe tuubu boye woni Allah mo andi fiyaka tagore makko nden Allah ko o ñeeñuɗe e waggol fiiji ɗin kun kala ko hani wonde ɗon o wi kon noon tuubu boye alana ɓeeɗo yimɓe ɓe no golla bone haande tawata mayde e goɗɗo e maɓɓe hewti o ndaara o tawa pellet ɗo hande kadi o acci nguyka o acca nguyka koma o acca sabu o wawata hande kadi bonnude baafal o wawata hande kadi ƴawde maadi o wawata hande kadi waɗi dowle hunde aliramo idan ko la budda o acca par ce que almaraka o gollira neɗɗo yahuɗo ha tawi hande kadi o nawi o ronki feere ala haysi o accali zina ko ma o acca sabu ɓeyngure makko nden felemo siɓɓe ɓen felaymo sabu dowle makko ɗe lanni sabu hande kadi jeenoɓen faalaka siga makko si tawi ko fewnuɗo on fi woni e tuubude yo andu sama kala o woni tuubu fewno ko tawata ɗum hiɗa mari doole hiɗa hattani hiɗa wawi wadde yirtoɗa ko Allah tawno ko ɗon Allah faalama idan o wi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanta tuubu buye ɓeeɗo yimɓe golluɓe bone ɓe duumi e hoore bone on ɓe tabiti e hoore makko ha mayde goɗɗo e maɓɓe ari o inna noon joni mi tuubi Allah subhanahu wa ta'ala wi o jaɓanta ɓeeɗo wona noon kadi ɓeeɗo mayduɓe bakkatuji ɗin ɓe tuubali ɓeeɗo kadi o jaɓantaɓe ɓeeɗo o wi ulaika a'tadna lahum azaban alima ɓeeɗo meɗen moƴƴini marani ɓe lette muusude idan haray no hani neɗɗo yo hewtita huɓe mum ɗo e laawade Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani en qissaji ɗuɗuɗi ino holla en neɗɗo ko woni bandi wo neɗɗo ko woni keefere o neɗɗo ko woni dundarankojo wo o wawata iwde ka hoore leydi ɗo si wona o irritoto Allah ko gonga si wona o irritoto Allah subhanahu wa ta'ala waawimo o irritoto wondema imo foti wadde ko Allah wi kon kono so tawi ko fewndo mayde on si waɗi ɗum nafata garen firawna e kuddi mum ɗin fof kanko e doole makko ɗen koye dundaranko yaga makko fof yahuɗa ha wi'i yimɓe muɗum ɓen ma alimtu lakum min ilahin gayri yimtiɗo kay ɗum ɗo wawata yonde o fewtiɓe o wi ana rabbukumul a'la firawna ko neɗɗo bewata ka hoore leydi ɗo ko ha hew kam
o muuɗo yimɓe makko ɓen o wii ko min mi annda hiɗon mari goɗɗo goomo dewo toon siwanaani o tawi ngol konngol ɗo yona o mooɓitoyiɓe kadi o wii ko min woni joomi mon towuɗo on kono ndaaren fir'auna e doole makko ɗen e bandiyaagal makko ngal fuu ɓaawo Allah subahanahu wa taala nanngima ko honɗum o wiino konngol makko sakkitingol ngol ka adna makko honɗum falamma adrakahu lgarabu qala inni amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin konngol ngol sakkitingol ngol kanko fir'auna konngol ɗo mi gomɗini wondema ala reweteeɗo sinamo bani israila rewata on min kadi fir'auna koye julɓe ɓen mi jeeya fir'auna yaltali ka hawre leydi ɗo haa awdi to hunnduko makko kon o wi kanko waɗi ka julɗo jeeya yalli ɗum waɗimo julɗo wallahi si tawno ko ñande Muusa jippino ka makko noddi mo faade Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓuno nden ñande o jaɓi o woni julɗo kala ko o wanno e bonnere Allah montayno fof muɗum kono o jaɓaano ñande o nodda Muusa ari wiimo Allah wi ya laaɓu idhabu ila fir'auna innahu tawa faqul lahu hal laka alla an tazakka yahu ka fir'auna laaɓo beyi landumo ismo e laɗɗinaade bakkatuji makko ɗi wa ahdiyaka ila rabbika fatabta fa arahu l ayata al kubra o holli mo prévuji waɗani mo mandeji holladi Allah ko goonga o salii nden ñande kono nde mayde nden nanngunomo o jaɓi idan an kadi sa waɗi no waɗi ni a jokkii jeeno e riba a jokkii sanande e jattene kankere a jokkii ko wonɗa e hoore muɗum kon a jaɓaani yiltitaade Allah subhanahu wa ta'ala fewndo ka wawɗaa ɗo fewndo ka noddaɗaa ɗo fewndo ka wonɗaa waajede binde kikkide ɗo a jaɓaali hakkude fewndo ɗo yehi haa nawnaare mayde nangiima a tawi sellet ɗo feere alaa ko a maayo woni a wii ko fewndo ɗo feewata feewal nafataama nden ñannde ko heɓataaka ko firawna heɓunoo kon sabu si Allah no jaɓani neɗɗo on leere ɗon o jaɓanayno oɗo idan eto tuuba guttoɗa faade Allah subahana taala ɗo e laawaade sabu bakkati janɗa yeeso yurmede Allah ni subahanahu wa taala ndaaren ɓeeɗo yimɓe wonnooɓe makka ɓe tawno bonnere mum no heewi nde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nodduno faade kaaɗo diina ɓe ndaari ɓe tawi ko Muhammad noddata mum koko goonga ko o yewtata ko hono laba kono hiɓe jogii dolle bakkatuɓe annda ko honno ɗum watte ɓe wi imminen goɗɗo yahen ka Muhammad landoɓen mo so tawi en tuubi Allah accanayi en si tawi en naati islam Allah yaafanto en si tawi ɗum waɗay naata islam si tawi so en naati yaafataake ɓay bonnere men nden no ɗuuɗi haɗa woni ko wonnen kon hamayi e immini délégation yahugo tan laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo yo ɓe hewdu tawi qur'ana fikkike qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim subhanahu wa taala wi Muhammad ɓe wonɓe arde ka ma ɗo landoma so tawi so ɓe naati islam yaafantoɓe yeeto ɓe teƴƴintinɓe bonnere saɓe taƴe yurmede Allah nde ɓe mbi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ɓe wona julɓe si ɓe waɗi ɗum Allah yaafoto bakkatuji maɓɓe ɗi fof Allah subhanahu wa taala o mara nando o mara sifa o kanko tum waawi tagudema woodidema waɗanema piiji ɗin fof o wiyama waɗu wiyami sali o wiyama accu wiyami sali o yilto kadi o jeejema soro mangemi yaafama hombo wawi wadde ɗum wawa ɗum si wona rabbu samawati wal ardi kanko tum wawi an sa wi hande ɓiɗɗo ma on ma gollowo ma on ma debbo ma on waɗu hunde kaɗa o wimi sali a wi accu a wi o wimi sali a wi on wimi ɗayat o haysi ko firi yiwiɗa jeeyo ma on o firi ɗo ko 10 000 yeeyete o falji o yeeyi sen mil ara wiyata fillo yeeyi 10 000 o yeeyi sen mil janngo mo yalta e golle ga ñaawre men nenne bonnowo min o wonta moggo min raɗtomo idan ko honno woni ten bonnoɓe Allah woni moggo makko baba meɗen adama alayhi salam oɗo Allah okkimo teddungal ngal okkali gooto sabu nde o wiino iblisa yo sujju iblisa kadi kon ɗum Allah hollunomo ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wiigo subhanahu wa ta'ala wonde o tagiri adama juuɗe makko ɗe ɗiɗi ɗum ko holli ko teddungal adama ngal non ka kono e hoore ko adama tawi kon Allah tagi mo juuɗe mum ɗen ɗiɗi o ƴettimo o naadi aljanna o waɗanimo piiji ɗin fof o haɗimo piihun gootum tet o jaridi kum piihun ɗon o waɗi kum ɗon o yaltano ko aljanna si tawi bakkatum gooto yaltini ka aljanna baaba meɗen hiɗen mari temeɗɗe bakkat hiɗen ka yaafiga hiɗen so Allah naatode ka aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ñaawo on ko o gooto
o sansata ko wi ko ñaawre makko nde wancitataake na moƴƴino o constitution hitande o hitande woni Allah idan adama yendike aljanna hunde wotere pet o yalti so nde wotere o ñaami leggal ngal o yalti a ñande wo bimɓe kiɗa ñaamude ngal ko ngal woni soƴƴaade ma ɗum woni hirande ma ɗum woni monnateri ma ko ɗum woni suudu ma ndu ko ɗum jombirɗa ko ɗum woni oto ma o ko Allah haɗi kon Allah wiyama ya ar accoroma sorɗamo yaafuye wiya ɗum kadi no satti si a naati yiide ko hombo toonima wa subhanahu wa taala wi ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alim haaju Allah e lettugol ɗon fi honno lettanta on si tawi on jarnimo e hemaji makko ne o irɗiɗo kanko nene o moƴƴeji moƴƴi fof on gomɗinimo on jaɓi wadde ko wi on ko so waɗi ɗo ko wi on Allah lettanta on o mara haaju lettugol on kono noon si tawi woni o waɗanima ko waɗanma kon fof o jeejima kadi moodi e hoore ko bonnuɗa kon e hoore ko tawiɗa juulugol kon e hoore ko a ettata zakka kon ar wiya yomi yaafuma ɗo e laawaade wiya watta ɗum sikka goɗɗo janggante yaadin ɓawde mayda naɓe aljanna wallahi a fay te a gollanaali hoore ma qur'ana ko ari ko fii yimɓe wurɓe ɓen naati meɓe ɓen Allah ko wiide tundira bihi man kana hayyan qur'ana ko fiha a waajorde on mo tawi ko wurɗo amma si woni neɗɗo maayi seɗa faala a jippinande hoore makko laabi wulure hande kadi o watta ko wiya o waccata ko haɗa nafatamo hay fuu idan niraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e oɗo hadis Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu filli o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti en Allah hakken ko o moƴƴi o yiɗi moƴƴagol e meɗen kon enen bani adam o inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musii'u nnahar wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musii'u llayl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha o wi wondema Allah subhanahu wa ta'ala jemma fo jemma sihiri o foccay junngo makko ngon fii jaɓangol tuubu buye bondunoɓe ñalorma ɓe fii hon ɗum si a ñalliɗo e fenande a ñalliɗo e porparade a hewti kikiɗe a wawata ruftade Allah toroɗamo yaafuye no haalanma waɗa ɗum sabu gooto wiiɗoma ñalle ka marse ɗo ñallata bakkat ko fenade o woni haysi ko gando wona fi neɗɗo mo jannga ko waɗi ndaaren ko ndaarete hannde alaka utta yiite ma nder marse ɗe sina ko harmi yiyata amaraka yahata jooɗoɗa wowla tawa ko fii Allah wowlete mo ñallidata yaha jooɗa yewtata ko fii Allah yewtude mo o wee ko imma tawata ko yimɓe reeniɓe kunduɗe mumɓen ɗo wolta ko boni ko dullanoɓe Allah ɓen ɗo wolta ko boni innoɓe ala e martude no waɗi ni ko ɗum ɗon ɓen ɗo reeniɓe kulle mum ɗe amma so wona ɗum ko wolaɓe fi ballon fi politique fi siji ko ɗum ɗo wolte bindi ha sikkiɗe si ɗum ɗo windama kayimangin ha heewi tawi subhanallahi sappo ala nder ton ɗum ɓesdoɗe yawmal qiyama kono watta idan o wi Allah subhanahu wa ta'ala fotte jungo makko ngol ñalorma kala fii yo o jaɓan tuubu biye yimɓe bonnunoɓe jemma ɗum ɗo no duumino e place muɗum jemma kala ñalorma kala ɗum ɗo Allah waɗay ɗum ɗo haa ñande naange ngen fuɗi ka ngemo tirta ton idan si tawi Allah waɗi ɗi piiji ɗo fof goɗɗo rollide bakkate yaani yemum laakara haɗay kanko perdini hoore makko ayuha almuslimun min karamillahi ta'ala wa hilmihi wa afwi annahu yastur wa yaghfir قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فأنا يقول هاي عندي يرمي عند الله وكدوا قال مكة 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 من يقول مكة قال يافي مكة ودي تنكو الله مسوه لنتهم لا يرمي عند الله لين goto e meɗen fottataɗo e goɗɗo anda ko honɗum o waali e muɗum sina angude de honduko ma ko woli ka sa waluɗa naade ko antum andi sa waalo julde ko antum andi siko amugol walɗa ko antum andi goto a fottataɗo yiya ɓandu ma ɗum ma dolotte ma o anda ko honɗum wawɗa wadde Allah no suudu ma ɗum idan ɗum ɗo ko yumede makko mo wawno wadde kala waɗɗo bakka ɗum hara ko luuɓe jama o en wawatan to bondirde en fof e hettidireno saabu buyso tawɗo ko makko waɗa tenama ko ba hara bakkat luuɓayno hay goto watan bakkade ɗum mum kono en fof en fotte harmo ɓe no hooli o yaka hoolinomo ɗon Allah no surdimo ɗon kanko fof e bondireji makko ɗum ɗo ko yurmede makko kanko subhanahu wa ta'ala idan kon noon ɗum ɗo ko o watta ɗum ko ɗo to wonano ɗon ko wi ko yawma tubula sara'ir ɓe ñande kala ko suuɗano kon fof wonay e kene gunɗoji ɗi fof feeñede ñande eto noon ɗo yoɗi feeñi hara moƴƴini golle maɗa
idan ko wi kanko subhanahu wa ta'ala kala golluɗo ko boni wa man ya'mal su'an ka'inan man kan kala golluɗo ko boni wonɗo mo o woni wo ka o iwri wo leñol ngol o jeeya o aw yadlim nafsahu ma o tooñi hoore makko summa yastaghfirillaha yajidi llaha ghafuran rahima refti o ninsi o feƴƴitowti Allah o wi Allah mi ninsintoy kema yaafolan o wi on tigi tawa Allah ko yaafotoɗo ko yurnete idan si neɗɗo falji yo o ruttoɗo e laawaade na ɗum haray o perdi sabu Allah subhanahu wa ta'ala waɗi sabuji malore ɗi fof ko adna ɗo malore nden ko ɗo heɓatande sa heɓande heɓatande lakara o wi kanko subhanahu wa ta'ala ko kanko Allah woni on mono jaɓa tuubu buye wonande jiyaɓe makko ɓen himo yaafo bonnireji ɗin himo andi kadi noon ko wonɗon e wadde ko idan neɗɗo no hani ruttade Allah subhanahu wa ta'ala o anda o mara jiɗo o mara moƴƴiɗo e makko o mara falanaɗo mo moƴƴere si wona subhanahu wa ta'ala yo andu ko Allah wimo e waɗu kon fuu ko fii makko kanko neɗɗo wona fi Allah ko Allah haɗimo kon fof kadi ko lorra makko kanko neɗɗo woni mum na lorra Allah idan no hani anda Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴa boyema faala jaɓanamo aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله وللتوبة المقبولة علامات ومن علاماتها أن ينقطع عن مجالسة أصحاب السوء وينقطع عن الذنوب ومنها أن يكون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما خلف من ذنوبه مجتهدا في طاعة ربه قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يتي الله سبحانه وتعالى متيكو غوتو سوي الله كو غوتو buy wowlay ɗum ɗo kono ɓe sikka wiigol Allah ko gooto ka zaati makko tun Allah ko o gooto ka zaati makko ko o gooto ka tagugol ko o gooto ka jeygol ko o gooto ka toffitagol idan ko o gooto kadi ka reweene hunde ala ko woni en tawmo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude maɓɓe ne sahabaɓe maɓɓe ɓen kono nelaɗo mo tawi Allah okkimo teddungal moƴƴite makko o waɗani en kadi nafoore moolanande e toragol Allah e juule nelaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande go ɓe yaltino yeeso sahaba en ɓe welti yeeso maɓɓe ngol no henti sahaba ɓe landi nelaɗo hande ɓe yeeso mon ngol no henti ko holɗum welti ɗon nelaɗo naati sallllahu alayhi wa sallam Allah immini Jibril o ari o yeeti kelan wondema kala juuluɗo e hoore an julde wootere e mofte an ɗen Allah juula e hoore makko laabi sappo من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها عشرا شعبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جلد أرن لنك سريا هرانا جلد مؤمنا لنا هو إلى هذا ولا هذا لنك هو الله الجول رين الله صلى الله عليه وسلم ندو جلد الله جول إهور ما لا بسبب دارو أنك مسكنا كمال أنكم فط مسكينو إيودي مسكينو إجندل مسكينو إدم مسكينو تيجي فون تبا هذا يهك هو الله رب السماوات والأرض ما قدوار ko wawma jommiɗo ɗo woka sabu Muhammad idan no hani mawnina fiyade oɗo on tawa a heɓali jokketeɗo suwana o en toro Allah e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude maɓɓe ne sahaba maɓɓe jiyaɓe Allah ande haray tuububuye tawi neɗɗo laɓɓini tuububuye makko on kala noone no bakkatoji makko ɗin ɗuuɗiri Allah subhanahu wa ta'ala yafotoɗi allahumma sina taw hara ko bani adama ɗimmo makko o waɗi amma so bani adama ɗimmo makko o waɗi ɗum ɗon haɗa ko mawɗa ɓira jommum yaaɓu so a yenni goɗɗo ma a ño'imo ma a bonnimo inde ma a wujjimo ma a jattimo kala ko wiyete kon haqqe bani adama ɗum ɗo ko ma jommu yaafo ma baraji maɗin taƴowe yo hen ɗo yawmal qiyama ko won noon hakkude ma e Allah kon immorde ko waggol ko wi ma accigol ko haɗi ɗin ɗon si a tuubi a ruttike e makko o yaafoto kala ko woni sabu subhanahu wa ta'ala ko wi yaafata ko bakka ko yaafata ko sirku ko wona adna ɗo de Allah wi o yaafata ko sirku ko mo maydi e mum naaka adna ɗo mo yaafo sirku sabu sirku no jeeya e yo wiɗi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a sirku on ko si a maayi e hoore muɗum hunde watta yawmal qiyama tefoore watta hunde watta ha daɗa idan
haray so tawi neɗɗo tuubi ruttike Allah no haaniri noon tuububuye makko on jaɓete no jeeya e ko hollata neɗɗo on o anda tuububuye makko on jaɓama go'o selgol makko yimɓe bonnere ɓe woldunoɓe so acci jeeno an e jeenoɓe mo jokkodirta kono an a jeenata jeenoɓe mo ñallita on hiirde o waalide a jeenata ko fenande wonɗa sabu faamen bonnere wona waɗugol bonnere nden tum yi'ugol bonnere nden no waɗe a haɗaali yiɗugol bonnoɓe bonnere nden ɓen ɗum ɗo kadi ko bonnere tawi ko jeeno waɗte ko mettatama a haɗata kadi jeeno ngon an e jeenoɓe no kadi bakkat idan selgol ma yimɓe ɓe waddata bonnere nden ɓen ɗum ɗo woni alamade taw tubo be ma moƴƴi ko ɗum waɗi en anndi oɗo neɗɗo mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yoytino e wondema o wari yimɓe 90 o landi fi tuububuye goɗɗo wiimo ɗum alanaamo o wari on ɗon timindena de nde o landitoyno wiiɗo mo on yo yahu o tuuba ko on ɗum o wiinomo o wii tuububuye no wodanma kono noon a iwa e leydi ndi wonɗani ko leydi bone ɓe yimɓe ɓe jokkodirɗa télé ɓe ɗo yaha nokkel kaari ko yimɓe moƴƴuɓe wonto wonda e ɓen ɗon idan o anni tuubugol o eggi o yahi ko nde o iwno moggo yimɓe bonnuɓe ɓen o fokkiti tuubagol tuuboɓe makko jaɓa idan sa tuubay go'o taw no jeeyay ko andintema a woni e sooɓe yimɓe bonnere ɓen si on loojidu si on hoddu si tawi gasataka ɓalli mon ɗin pottodira kono on pottodira ka hundire moɗon no jeeya e muɗum accugol bakkatuji ɗin sabu wawata wonde hiɗa wuppude ha gayna ƴetta fof aka tuundi yowa oɗoma ɗo woyna ka feetto ka wuppa haalala fof ƴetta kadi heɓa ka tuundi ƴetta no wenga kala yiiɗo hiɗa waɗa ɗum ɗo ko nen ma ka feetto ko ɗum ɗo woni misal neɗɗo wiya o mi tuubi yilto watta bonnere nden kadi idan ko ya accu bonnere ndin pottoɗa e mayde few ɓayden anndi no jeeya e sartiji tuubu mbiye ɗin accugol bonnere nden no jeeya e muɗum heblagol neɗɗo on fiika o woni e yaade ton kay pellet ɗen anndi en fof ko hoore laawol wonɓe no jeeya e ko ɓuri hulƴinaade kon ko hollata yimɓe ɓen no ɗayti kon iɗen anndi pellet mo yaade ten e mum o rewanowo e yaaden on o yettata ko ñande orata so ari kadi o sabbata ko ha préparala hay tus ngelo suki hewti maayi artaali ngelo yaltika suudu mo ruttaki ton no heewi idan mayde ne kadi tawma o seɗa préparé ko haajuma tawi préparage ko haajuma accumi wasi o accumi waɗa ɗum ɗo accumi moɓita ɗum ala ɗum si maakidema no ñawla martu ɗin fof ɗum attamedena e ma asata hajanta idan tere paragol ma si mayde maɗa nden ɗo yo nde arde anda pellet ko goɗɗo sabbita nde o ari o yahay woni ɗum no jeeya e ko holli wonde tububiya ma on moƴƴi ninsugol neɗɗo on ko bonnuno kon si tawi a acci bonnere kono noon a ninsaali ko amaynoɗa a ninsaali ko jeenaynoɗa a ninsaali ko wujjenoɗa a acci ko noon a ninsa ya tawi goɗɗo no waɗa hono muɗum inna a deƴƴa on konko dikka ɓe wonki maɗa ɗon andi ha jura ninsal taw idan ko ma ninsa ko bonnunoɗa kon on tuma noon tawɗa Allah subhanahu wa ta'ala tinnoɗa noon on tuma golla golle moƴƴe ɗen Allah subhanahu wa ta'ala wi wa inni la ghaffarun liman taba o hattali ɗon taw ko ɗo hattuno waɗa no mettaki wa inni la ghaffarun liman taba min komi yaafotoɗo wonande tuubuɗo o wattiɗo wa amana wa amila salihan summa htada ɗigati ɗo rekki heɓude komi yaafotoɗo on tuubuɗo gomɗini golli ko moƴƴi o ñiiɓi e hoore peewa ngal ha o maayi summa htada ani lazama albirra o ñiiɓi e moƴƴere nden neɗɗo no tuuba hande janngo murta ko on ɗon haray o feewaali ɓaawo ɗum waɗi subhanahu wa taala addi istada on ɓaawo muɗum ko yo neɗɗo on si o tuubi koyo wattino non o golla ko moƴƴi moƴƴata ko won alano wadde ko wakkiloɗa waɗa kono tuubugol ɗum kadi jooɗo watta hunde ɗum nafata joom muɗum taaba wa amana wa amila salihan summa htada mi yaafoto wonande on tuubuɗo gomɗini golli ko moƴƴi o feewi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam attaibu min azambi kaman la zamba la nelaano maak sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo tuubuɗo e bakkatu
si Allah jaɓanimo himo wayi womo ala bakkat ko ɗum waɗi rentoɗen fiihiɗa annduno neɗɗo ko bonnowo so a yimo hannde ko moƴƴinowo sa won wolgol bonoyde makko ɗi no heewi yimɓe joko ɓensude fotti hannde neɗɗo makko ba ayo mi annduno o hari sowno wanno hunde kaari ko ɗum ɗen no ƴettuɗum kanko e Allah ɓe regili hakkude maɓɓe o yaafi ko honno wolta fi ɗum hannde kadi ala naama idan terto mo kanko ko wanno ko feƴƴi wona Allah nitike ɗum wona yaafotoɗo wona hasbowo subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki tuubuɗo e bakkat no wema mara bakkat ari e hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala o wi yabna adama innaka ma da'awtani wa rajatani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali ko ayyo ɓinguel adama min sabuɗoma woodinma on fannin hiɗa noddudelan hiɗa jortilan mi yaafantoma kala ko woni e jungo ma mi yaaf haajam ala yabna adam law balagat dunubaka anana sama ثم استغفرت لي غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة أي ابن آدم شعاري أتبيلا هذا مري الليل لنتو بكات kono anin fi a torike la yaafuye mi yaafantoma sa hay gooto saƴano bani adama wurɗo yurmede Allah nde ɗum no jeeyata bonnata golle neɗɗo sa ndaaru fi goɗɗo heewi bonnere wi'a oɗo perdi simo wuuyo ma yaadi ko waɗi no wawi kaw tuuba so tuubi no wawi moƴƴede wona tawir noon kadi a feltanta neɗɗo fimo moƴƴinde ɓay no wawi kaw murta idan o wi si a ardi leydi ndi dow bakkatu a tori kela yaafiye mi yaafantoma o wi ko ayo ɓiɗɗo adama sa fotti e an hiɗa mari leydi ndin dow dunubi aywa sirku ala nder ton hay fuu ani sa maayi ɓayɗa mari bakkade ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi ɗuuɗi kono noon sirku ala e nder majji tawi a tuubino e muɗum Allah subahana taala ino yaafata idan no hani neɗɗo on rutte Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullah ibadallah واستغفروه وقد امركم بالاستغفار في مواضع من كتابه ووعدكم بمغفرة ذنوبكم وتغفير سيئاتكم ويقول في كتابه الكريم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون توبة رسول الله سبحانه وتعالى إن سنة مكة سورة مياقية سبو الله سبحانه وتعالى عندني anden do hara lorraje ɗi marɗen ɗin wallahi no jeeya e hoore majji on angal moƴƴingol meɗen ngol angal moƴƴodirol meɗen ngol o waɗi si goto kala wi kañum na kañum woni bonnowo ko ɗimo mum o woni bonnowo e worɓe fof ko bonnoɓe ella on mana ƴaldata hay hakkude meɗen walillahi lmasalul ala nandinta Allah yimɓe ɓen kono so tawi neɗɗo ko o waɗuma o so ari o wi moɗum tawi kono yaafoɗan min fi ko min bonni neɗɗo no yooli ɓernde ha kono a yaafata ɗum ɗone ko bani adama yoruɗo ɓernde mo mara yurmede ko honɗum kañƴinina ommote ko kanko woni arhamur rahimin yurmeteɓe fof kanko ɓuuri yurmede sa rutti sa awda toy komo yafta hatta o yafata idan Allah subahana wa taala yamiri en tuubugo rutto e makko insino e nokkuede hewde deftere makko nde o foti en kadi o yaafoto jaɓe wonde o yaafoto o janti yimɓe huloɓe mo ɓen almuttaqin o janti sifaji maɓɓe ni ko soto al imran no jeeya e sifaji yimɓe huloɓe Allah ɓen o wi walladina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llah fastaghfiru li dhunubihim ɓeɗo yimɓeɓe tawi si tawi ɓe ari wadde bone ma ɓe toñi hoore maɓɓe ɓe andi tawi Allah ɓe anda lette Allah ɗe ɓe anda ko Allah wawiɓe kon ɓe rutto e Allah subhanahu wa taala ɓe toromo yaafuye wa man yaghfiru dhunuba illa Allah hombo yaafoto bakkatu si wona Allah en mara hay e gooto e yimɓe ɓen bal hay nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si wi hay nelaaɗo itti sikke no on hay nelaaɗo yaafata ko bakkatu neɗɗo hay e gooto ñaamowo yara waawɗo yaafade bakkatu ala mo waawi yaafade ko waɗɗama kon kono yaafagol bakkatu limaani ko Allah tum hertani ko ɗum waɗi enen ɗo footi en mooɓike hoore fule bani adama ɗimo men ko yiɗuɗen mo wo ko teddinɗen mo wo ko marɗen ko wiyeten ko allahumma gfir lahu kaɗe wawi wadde goɗɗum arana ɗum en fof ko ngol konngol wawɗe wiide Allah men torkema yafanamo si Allah yafake mo wawi yafademo hay wonki wodi wawatamo yafade idan o wi alsi tuuba e rutto e Allah o toro Allah yaafuye o wi ko hombo yaafoto bakkat wona Allah walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun
ɓe duumataako e hoore konko ɓe waɗi e bone tawa hiɓe anndi israr duumagol e hoore bonnere anndugol pellet ko jokkuɗaa ɗo kon wonaa ko moƴƴi ŋatoɗaa ɗon fankaa ɗon inna ko haani si ɗum ɗo waɗi mi waɗa ɗum ɗo si maani tawima hakkunde no ala perdi idan a neɗɗo fijir duumagol ndaaren ka suratul waqiya subhanahu wa ta'ala ka o ɓay o janti ko yimɓe ɓe feccere tan ashabu simal ɓay o wowli fi maɓɓe ko watti wonde bonnere maɓɓe nden ashabu simal ma ashabu simal fi samumin wa hamim wa zillin yahmun la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalik mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim bonne maɓɓe ɗen ko ɗiɗi go'o ko nema ko ɓe neminano ngal ko ɓe wonno ɓowtere ko ɓe wonno ko ɗum bonginnoɓe yahen ndaaren ka hettare nden ɗuuɗi ton fuu hay so tawi mawɗo gorko o wakre ɓe juuloya a tawa e rewɓe ɓen juulata ɓiɓɓe ɓen juulata golloɓe ɓen juulata suuɗen ji ngalaka juule a jaaka innahum kanu qabla dhalik mutrafin ɓay tun ngalu no woodi haaji maɓɓe alay ko allah ko ɓe jitino fiɗum ɗo wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim ɓe wonno hiɓe duumo e hoore bakkatuji mawɗi ɗi idan tuumagol e hoore bakkatu anndugol ko bonnere wonɗa wona ɗon fanka ɗon ɗum ko bone noon neɗɗo fijirɗo sabu ko ɓiɗɗe makko idan haɗay jultoɗen allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo yaafuye no jeeya e ko allah torote yaafuye kon ko ɓuri labbeede torotoɗo yaafuye ko yo o mantu allah o hikka ɗon irritagol bonnere makko nden o toro allah subhanahu wa ta'ala wono ardi noon en oɗo hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo oɗo sahaba jateɗo sidal bun aus radiallahu anhu o filli o wi nelaɗo maati sallllahu alayhi wa sallam sayyidu l-istigfar أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ala ko neɗɗo insinortaka ley kammuɗo ko laba ko feewi ko moƴƴi hewtigol konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko insinorte kon fof ko ɗum ɗo woni goho on konnguli ɗo ɓe maaki wonde so neɗɗo wuuli ɗiɗo bimbi himo gongini ɗi o maayi nder ñallal makko ngal naata aljanna si neɗɗo haali ɗi kiitiri himo gongini ɗi o maayi nder jama makko naata aljanna hatten ko ɗi moƴƴi kon idan so en daari ɗiɗo e walli yiɗi kum be feere en tawe ko woni nder ɗon ko mantugol allah irritanomo nema makko on irrito bonnere muɗum neɗɗo o yaafuye idan neɗɗo yo mantu allah subhanahu wa ta'ala irrito bonnere muɗum nden o yirto o toro allah yaafuye si tawi ɗum ɗo jokkondiri e piiji taki woni aranuɗ ɗin nimtugol e accugol e fellitugol yilditata ko itti ala allah yafanta neɗɗo on idan yo nduwoto kala meɗen wakkilo rufde allah subhanahu wa ta'ala sabu allah ko wi zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnasi liyuziqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un arruju huna attawba o wi bone feeñi ka leydi e ka maayo sabu ko juuɗe yimɓe ɓen faggiti kon yani lorraji ko woni ka ndiyan kon e ko woni ka hoore leydi ɗo kon fof e kala noone majji e kala ko woni sabu majji ko waɗi ɗi ko sabu ko yimɓe ɓen faggiti kon kala lorra ka yiiɗa a wonande yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ma lorra ka yiyanɗa yimɓe ɓen ka nder ndiyan ko woni sabu muɗum ko bima kasabat aydi nnas sabu ko juuɗe yimɓe ɓen faggiti kon si honɗum noon allah waɗi on bone ɗon kala lorraɓe fi on wañi ka liyuziqahum ba'da alladi amilu ko fiyo o meeɗinɓe seeɗa e ko ɓe golli kon si honɗum la allahum yarji'un to gasa ɓe anda awa dewi o waɗɓe en ɗum ɗo no waawi en nani yilɗoɗen e makko bi mana fiyo yimɓe tuubu rutti allah subahanahu wa ta'ala kono no jeeya ko ɓuri hulɓinade nde tawata yimɓe heɓay jarrabuye bakkatu ɗuuɗay taaki to nokkeli ɗin fuu ha tawa ɗum watta yimɓe ɓen watta ardiɓe diina ɓe watta sippuɓe diina ɓen inna jama on yo rutte allah subahanahu wa ta'ala ɗaɓɓugo sabuji goɗɗi goo yehi ha joni tawata ko sirku on haysina kanko fooli kono ko kuuɗe makko ɗe lutti ɓayɗen andi musrik hunde watta tawa ko allah waɗi so remi moƴƴi ko dille si ngesa man boni ko dille kala ko woni ka makko kanko ko dille hunde wonta tawa ko allah waɗi idan yimɓe ɓe ko ni wayi hannde ko woni woɗaɓɓe to dambeteɓe e hoore muɗum yimɓe darata ko honɗum bonnuɗen allah moƴƴi en oɗon nema sikki alaale so yimɓe yeddi allah allah wino kon allah tandata moƴƴere nde yimɓe woni e muɗum haɗa tanda ko ɓene maɓɓe ko idan bonnu gongol no ɗuuɗiri e wallahi bonnere no ɗuuɗiri e sabu ko ka dewal tigi marɗen probléme wona ka yeddugol taw si tawno haɗa ko zina e beere
riba e penande ko wonno hakkude men kon ala ko ɗum tummanoɗen probléme haɗane mala probléme kono eɗen mari probléme ka julɗe meɗen hiɗen mari probléme ka du'a hiɗen mari probléme fiiji ɗi fof yimɓe neɗɗo dartoɗo du'agol tawanno o du'otano ko waddatamo e Allah neɗɗo daro julgol tawanno wayno ka julde makko koko waddatamo e Allah si tawi a waɗi ko waddame Allah haka julde ɓe yadde julde on hade ɗumtirto si naataɗo ka julde ɓen bonni wonno ka yasina kañum honno wolde ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا طاهر الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين